Amasan ICTV Kuki program Talkshow ane hozo se nabon chawin nila pha tuni ni ko hin pathin lung se na ichangwin hun phat ahong hi to kilonin ei ho Thadou Kuki chate dinga festival pena inine u hi chawang kut a hi lo le chuting le hun festival hi in hun hi ipiza ke mangham ti jong abon che ke in public in hesu ke tawin hiji chun hun meaning hi explain bol da tawtin hichi hun hi alol hin theina ding in modern come ancient culture iwom komin chi chun hun a hin nunga mel hoi ai lo le gol hang mel hoi dong hoi ki te na hin jong ini bol win chi to ke lon chun hun hung ke chai to ke lon in hilaya hin tu ni kho hin huna Mr. Thadou Miss Thadou hung ke hang do hoi hi ke holim pina in nei du hin tin am hoa ko na hi ipitup le do nei wa ichen ge ya society adinga contribute abon num wa ai lo ama personal life ai ichen ge hichi beauty line langa hi beauty pageant line langa hi kalson be na nei nu ti ho ke holim na details nei diu hi ji chun tu ni hin wang phatum te in tu hin tu ni ai hi episode thum lang in kap diu ti na hin apat na pe na ding in tu ni hin 2023 kum sang ni kum som ni le kum thuma dinga hun miss title hin la daiji to hin ke holim nai nei kom diu ji chun tu in studio a hin ama hi apile apu to hung kil honin camera wang hin apile apu ki muthai pu in hi jong le an ki hon pi apile apu jong studio hin lim ne inei kit win ipi le khungai so to lo studio a hin daiji to ke holim na an nei uti daiji ama sa pen in studio nang le na pile na pu nan ki hon pi ho zo se lim na ka hin pi ma sa pen we chu ting le ke holim ne hi ta hin op tai ke holim di hin na ina ko man ru mai lo le ki sana ke holim ta bang bang abo ke holim di hin ki sana ding jong im sam pun nervous na ding jong pun ai lo le piti ke sei dam controversy nampi isu i ka sei na ding jong pu in nang ma nu mai chapang khat ne hi na zala na lol hin ne hi ki pa pi na zala ichen ge ma ba na ipi na to nu ma ipi na bol nu mam ti public in a het num zala bo i ke ko han hin ei te ni hi nampi to sei ding a jong i ke ko han no a hi di pu na ipi le introduction hi YouTube ma jong ai lo le yakat hun ni kon na boltan ipi jong le ik holim pat the na ding in nang ma chan chin thu introduction self introduction nin nei pi ding in phat kan pi ma sa pe ne ba ke pa mi ha pa nang lai nin ko ke ma min cho kim dei hoi daisy Doungel ka hin ka kum he hi le 21 ka hi tu pe na hi ma chawng ka bol di pon ai wanga khavya chu Air India interview ka to le select ka na hin to hi calling letter ka ngai ki pau min kin jong khat ve piti ke sei da grooming session lai chun ka sei time na masang lai chun ipui paten do hoi tui ki don thei pui tin tun wang hoi tui ne don thei tawin som phat do phat le su len to len nan ha di hui tai na ale ipi le ki pau min tu chung hun iman na wa hi nangin hi chi beauty pageant na miss hun ading a hi kun inspire nan bora ai lo le hi chen ge hi ki wo nei nan nei ham na mi mi ka khatin zau long kan zau num pun kanu la ka pan zau ne ti ham alo la ka loi ka pan zau ne ti ja ka zau le ka lol hin he ti jong min mi ake bang poin na koi pen inspire nan bora ko na ai lo le nang ma a ko na na hi ham epiti ham na background ni ke ju kanya wa pa na chu beauty pageant lang ka tha na num pe pe aje chu kang khan to wa hi miss kun ho kang kui ho kan ha ve nin ading ho zo si khoda pon che kevin aza chom chen inspire e bol vin na I want to say dinga je ke le ke yong chen kania wa pa na chu ka tha na no pe pe hi ji na chu kum som le li ka hi ain khat ve kan ding in ai wanga ka lol hing zo pon cha hi tu ku ma khat ve ka tin ki nin second runner sap kan lan ai wanga to a hi na kain mu he ti chu ke le ke ti sai da ko ke le ke kung ki til khowa ka hoi ti na mana ka kilet se ti na mana ka din yong hi ti pon ka thanop na ta khat hi ji na so ka hum din do he ti kan he sa ki pau min mi him ki ti hi ta in zawa i sei ma bangin lamboi ni ngong chun ama sa in Bangalore ti ham kar ami sa kan ding in top 10 kalhung zo pon aban ka din kilet top 10 kalhung in aban in sap ta ta kalan aban in chandina runner sap kalai ti hin na chita bang 10 sap 10 na sei ba try again at last ki ti ta bang khat jong au min na jong chu thi ong cha lo hing ma jing ai le hi chi grooming session hi kun na bolwa na grooming session wa hi ipipi ta bang class ai lo le
มีมจูอากาขัดอินตัวอีขัดอีกะเซดิ้งอินเฟมินามิสอินเดียดิ้งมณิปุร representative ออสเตรเลียเท่านั้นก็ไม่ต้องมณิปุรไพร์หินมณิปุรดิ้งคิดสาวตาเห็นนะอามาจุนอาศัยน่าเห็น grooming session ที่คุณ discipline ของอีกฮิลวิน time management ของอีกฮิลวินที่ no grooming session ที่คุณนับบอกละอีพีที่นักมันจ้าว่าอีพีหัวให้นักฮิลจีกับ grooming session ไอ้กี่เขาจะ grooming อาจจะมิโซเซนเฮดดิ้งเห็นนะเฮบอลโตเฮบอยจุงินเองนั่นแมนเตอร์เฮอามานี่จุน discipline ของเอฮิลวิน manner ของเอฮิลวิน choreography ของจุนอามานี่แต่กี่ปุ๊ดเอฮิลเห็นนะฮิจิอามานี่กะใส่ดิ้งอาจจะกี่เขาของจุเฮงงี้ข้าเวทีนั่นจุนอิเลลมานาจุอิลุงจอมกลมน่าอาฮิวังอาจจะอามานี่อินฮิชัวจะหอยตา patient นี่ตาเขาอันนั้น face จีฮันนี่น่าลุงหางเลยเป็นอามานี่อินอันนี้มเสวาลุงเที่ยงเสร็จแล้วตาเขาเอฮูดีว่าจะกี่ห้องจูอามาเขาเสกง่ายอยู่ว่าน่ะอามานี่เสบังเจน่าจูก็อุ้มว่าที่อาจจะกี่ห้องเขาคิดตีลูกเขาเจ้าว่าที่จูก็อุ้มสิโอ้ยกี่เป้ามินบอยจุงและปูลีsociety ดิ้งอาจงมีเหตุเหตุเอกตระขัดยงไอ้เหล่านี้น่ะที่สุดจุงตัวน่าเห็นแต่ละน้องจัดจุ่มเจนเห็นพิธีกิเสดาดังกิเสียเลยจนกิเสดาตั้งแต่อามานี่พัดนะบอลเทนนั่งจังหินมีอากาศขัดตกโซนบอลติ้งเด็กสอสังนะเซตเมติตู้เนี่ยอารมณ์นะเซสนากันเซดิ้งนั่งจนนั่นทำเซดิ้งกันเซนบันติ้งเลยอีกหูลิมมาหนาหินปัดนับเป็นนั่งหิปัสนั่นเลยตาขัดกับปีนูมินbeauty pageant กิติหันดังหิเล ICV Kuki Talkshow hi almost August June date 5 June date 2 hung hilehin kung hung hung detan from the very beginning hi Pauline Talkshow ka na bolahin ay lehin chapar ay Talkshow hi entrepreneur lang hi han lang ay lawla government service sa IPS UPSC pass ho hi han lang alawla sports person na pu same million ho hi han lang alawla beauty pageant na hon Talkshow ta ka bolin adang feel ju dal hat ding kate beauty pageant lam pangahi tulisan ya Talkshow ka bola ding hi public ino hetante kapasat penin nang hine na nang ne ka tila na mel hoy na ji jong hi puin ipiji hi pun o piti ki sa punctuality ki tante kin katip na pha sangan na namalhun hi tulisan ya ding hi miss ku adang hi han lang mundang miss ku jong katipoy hun jong katipoy ipipi katipoy any beauty pageant line na ding hi nang hi afal penatu nisan ya ding hi kalhan do na hin kyong jingka to sok ka hin na kyong ni ngai da min lang nang sang ko hong vai gen ti so kan sai nu min tin aban le ale grooming session nan chai wa hi mim ki ti hi contest khat ai lo le competition khat ai zau le hin ka lol hin di nam ka lol hin do di ham ti lung op kai na confusion khat long o min sai na ngin top 10 lut mo nang ka te ta hi confidence na ni ki nei thawam ai lo le top 10 lut loading anan ki gelam ai lo le ki lut ning ka te ta nan ki gel na ko na to top 10 announcement na naminong ki phun da chu ipi na gelam ke jo I think pa na confidence ka na ne top 10 na lut tinga mi dang sanga ka team joy ka pha joy ka hoi joy ka tin man hi pon na a hi wanga chu ke chu kana gi gin cha thoi confidence kana nei thoi top 10 na lut tinga cha hi chu ai wang an phun pe do wa chu alai lung ta hin phung win na ke chun kalut ta poi ta cha pe na chan katip acha in kati ki thinge nga he ka kenga ki thinge ti bi hawan hoi wa hi ta wan ke mu pon ten ai wanga cha kapuma ka ki thin yeng he ka ul yong kai leu yeng in ko wa career val ka tha nom val ka hong to wa thai lo acha ka hong ke pa ta me se so ka hong to chu ka sai na chu mi dang sanga ka team loi ka ti na yong he poi na ai wanga chu ka ki pa da nan so ka confidence so ki to a so top 10 ka hung lu ja ka thanom ta kang doi ki pau ma jing in tu chung a khat i huna ding aga sei ding in top 10 announcement jawa a ki ball pen chu kumdang hin top 10 hi ting le min common question ho ta bang a ball din na awa tu chung a unique na khat a hi na chu ipiham ti le mi a to ki ba lo na ka ti le a sit na lang hi pun a hoi na pen chu topic khat na pi win na hi chu topic chu na hon hi chu topic dung ya na say human rights say loyal min alo le my culture my identity topic sa chung ji na ki han do win na ale hi chi nang topic hi ipipen ham na ipiti na sayam ti chu tun avele na dong te na video clip chom khat ana pi tin na video clip chu tun sei dong la chun YouTube ma dong tho hin hoi ki media ten live a bol hin na hi chun video clip chom cha pi tin abana ki holin hin nei ki te tun dai ji in top 10 alu na shooting le bull ki te tan te bi adap lok i ho hi mi sei si ha win football hi pu in na ball ki ti le
อีกขัดเบลจะตะบังขัดนาหินลาดอาอีฮิจิอีปิตาตัวปิขัดหินใส่เป็นจูอีปิตัวปิหำอาบันติงเดอีปิที่ใส่ยำตีจูพับลิกอินซองขัดวิดีโอคลิปอันนั้นเบลฮิติ Next we have contestant number 6 Kim Dae Hoi Daisy. We now call, once again, contestant number 6. My identity. I repeat, my culture, my identity. Belonging to a country of diverse culture can be very overwhelming, but the blood that runs deep in our veins, the culture, the traditions our parents has followed from our forefather, that is our culture. And if people can see that through us, that makes it our identity. I hope today you can see a high spirit woman standing before you with a high aspirations, talking to you, talking all about the culture and identity, can see that this is my identity because I am a woman with high hopes, with high spirits for the culture, for the traditions our parents have followed, our forefathers has followed, because that is my culture and my identity. Thank you. Daisy in hiji topic asai chai chu evesai tawin hiji tun ke holim na aban an job kinute aile hiji na tu seya ko na chu nalung leinam mihim hin exam I bol rong le in long metric exam hi han example like 12 exam hi le I paper dungju ya ko equation answer dungju ya hi capacity me the capacity long me the he kiti yong kigel jin na aile chi topic na sai chai ya chu 5 lu ning ka te ta na ki gin cha nam alo le ki sun lan nan ne yam cái chỗ namu điều tan khá về cái này cái gì lệ cái chỗ cái là ở chỗ cái cái agel hay cái thiếu cái gì họ chỗ cái agel phát na cái chỗ cái gì mà hay là chun cái hông nervous in cái hình sumil tan ai lo lo à chọc chai à chỗ cái hình say phát na chun cái nervous phát tiếp ra cái kinh ngại cái akinung hay lệ cái nervous gì na chỗ cái akinung hay kí chỗ ta cái akinung hay cái cá thà thì sẽ hay lại phải na cái nung ta hen cái upa na dingin na cái upa in now he teach me na ball do thau the anti phana chu ke yam chalai pe na chen in encourage by he na chana ka nervous na se chi chu ka pai la kan ki tha se ya hele kyong ka dei bang za ta ka lung thai se la hoi ta kan ki sei do he hi chu nga ka upa ko ma ki pa thu ka sei na me ma ji na hoi ta kan ki sei do ji na cha ki pau min a hi le mi him ki hi tup le doi zak chum o min na mi him hi tup le zak chum chi o me ka ti bangin tu chunga lol hin na hi koi chunga credit na pi no no atam hatam de na hi jong le I chi on stage sa chu nang man na lung de bang ta I ma sa na sei de di hin na tu ni hi chi platform mang cha hi example like na makeup artist and lang designer hen nang ko hi jong am ho si chunga jong ki pa thu na sei num ne ka ta sa nin amin pana na sei num na koi chunga hi credit ki pa thu na sei num ke ama sa pena kanu chunga ki pa thu ka sei no penin tela hi chi title kamu na hi critic abon sa kema ka pi no me thing pena aji chu akipana audition hian lang grooming yol aman feel lawa hin juya ka ki pana ke thanop na hi jina ama in chika dei poi chi bol nga he ti lawa aman ke thanop na hi jina chu support na a pan pia la leng la down aman pha sel a til khowa to a top ka sai lang top 5 found chu lu dinga ka ne gin cha lo ai wang ka nu in na lu la wai long ho poi cho lungim nan la lungyaw nan la nei te ina til kho jing na hi jina ju ken ka credit hi kanu ka pi no pen ne ki pau min le si chunga jong event tu chunga robot naurem so par nu hi han lang
a hi lo le I piti ki sai dia manusi chilar mi suol nu hi jong le min nu hi angai sang pen adok sang pen hi na ko hi le anu apa za bol chu le si na amina mu pathin za bol chu lo hin ne se ama chunga chu uma het ti chu het sa hin na ai le hin maban na hi tuin huna miss lallu khu ale pen ne ki hu tain ai le ta hi air india dinga zong selected ne hi tain ipiti ham khana opportunity chance na nei banga hi le state level ku di han nang lo le north east level han nang ipi hong le beauty line na hi banzoma na chance ne ya le ka ti he chi zom jing din na ti am aro le cha hin nga tang ka te ti dung gel ne ya ke chu pezen lang ka thanop zina chu khat inga amul le chun aban na yong ki bol nom be ki tuk be thoi mi hem khat hi na chu aban chu ki tuk che china chu ke yong aban ban hi ka try de baha ilo le ka bol da de baha te ahulung ka gel jing hin tu chan ga ka ki gel ha the hi lai ai wa nga chu to title ka mu hi ka ki pa na pen ka thanop na pen ka na tup jing pen ka mu ji na chun hi chang he te se sa hin ting lang te se sa ki po yong lang ki pa ta ka ki chan ji ding ai ki pa ma ji ngen a hi le tuin thil khat hin dong ka ting nang ma personal life be si ang chu hi pun na vital status ki ti tan te mi ke khat hin ani khwa chu min asang tama anim tama ti jong mei the he na di ju mei hin hills a si the dung ja mi 6 in si the jong me nu mei hi ale hills a sang si the lo jong min asang nim tham khat nim je jong le hills a sang se ale asang khat chun hung ke bang thei tho hin na di chun na vital status in hit is that here na weight is that here na kum is that hi ham ke hi ka height hi fitness ya le 5.4 ka hin ka weight hi 60 kg ka hin tele 21 years ka ke maban na hung lol hing jom jing na ipi le ke holim ne chong kha short break la tin na short break ki te le ke holim na ba hen ne ki te ong nunga daiji miss hun 2023 to ke holim na som ta short break na law tin break ki te ne ke holim na ban ana job ki ro hite Dun ngai zu hi te PNC wai Doungelin sen lai lung dei nu ti a alabom lasamin chi Linda Haokip ma manglun Haokip ni kop ma sa hon ngai khom ti Song already te Cây song ka ready tai
กุมสังนี่เลสอมนี่เลทุมาดิงาดงหอยกิลันนามิสเดซี่มิสหุนโตเกฮดิมนะสมจากสอดเบรกอีลาวินสอดเบรกเซนเกฮดิมนะบ้านอันนี้กินอุติเดซี่กีป้ามินสมจากสอดเบรกอีลาวันนี้นะไอ้เลหินหงจีเลหินมีมินแต่ละจัดจุ่มจีเนนอากาศจงหินพิธีกิจใส่เดียบิวตี้เพจนลังอาลุงลุนหัวไอ้ละว่าฮิเลพิธีใส่ดำฟิล์มอัลบั้มลังอาลุงลุนหัวฮิยีกูลูไลเซปอีปุยปาเตะข้างฮิมีขลาโมงขลาคิดติดในเหตุเหตุนะไอ้ตอลโมงอันนู้นปันเอาคอนโทรลโซโล่แฟมิลี่เอาคอนโทรลโซโล่ด้านนี้เกี่ยลินไอ้บางทีข้างห้องเขียนตรงนี้ according to the time of generation นะตู้ข้างนี้บางอินุอีปาเตนต้อง accept ให้ตาเว society ต้อง accept ได้นะที่จุนที่ตะบง beauty pageant line ลังอาลุงลุนหัวฮีพิธีกิจใส่ได้ทำอาเซตอาเกลฮีพิธี convince นะบอลโนมันอาจิจู beauty pageant line น่าลุดวางอาจูอาศัยองค์เฮดีเราจูเขาเวลา Charles Square อากาศไม่มีอาจูอามาจูกระสุนจะเตะดีตีนะจงดีเราไป Charles Square เขาจงกระเด็นนะจงฮิปโปยนะไอ้เราเลยgospel singer เขาจงกระเด็นนะจงฮิปโปยก็จงกระเด็นนะฮิปโปย public view ดานจูที่ beauty pageant line ลังอาลุงลุนหัวเตะกับบางขณะมินจงใส่จูตาผู้สูงแล้วตัวนั่นตะบังอ่ะโหตัวงานเราจนที่หัวตะบังน้องหัวน่ะเสียจูฮิจู public in อาแบบน่าจูฮิจูตะบังไล่น่าลุงลุในหัวฮิอามุสีเวทีนี่จูฮิจูอ่ะฮิป่วยตีนั่งอินอิสันเกีย as Miss 2023หุ่น Miss นี่นะจ๊ะไล่ฮิจูตะบังจูมุสีนี่เท่อ่ะฮิป่วยตีตะบังอ่ะ public convince นะบอลเท่อ่ะปะนี่เป็นนะจูเฮงมีตั้มตันมุสีจ้ะมิเจ้าเสียนมาเขาหอยกิสาจินาดิ้งอ่ะเฮอะขลามานาดิ้งอ่ะเฮดีอันนี้อยู่จ้ะไอ้บางแกนก็เสียนนเป็นตาจ้ะฮิจิฮิมีหอยกิสามานาไอ้ละว่าให้ละบอลเทมานาดิ้งอ่ะเฮปุ่นมิเจ้าเสียจ้ะอินเดียว่าปนะตุบละโดยขัดกินนี่เจนนะมิเจ้าเสียจนนึกไม่ฮิเลปัสสัลฮิเลฮิจฮอลังอ่ะเฮอัธนูมาดิมเสนะเฮติงเล่อีที่ใส่ดามิเจ้าเสียจนลามลังอาธนูอุมินตินละสะลังอาธนูอุมินตินเดลcelebrity ลังอา celebrity แต่เธอลังอาบอลดินบอลนุ่มหัวธนูมังดิมเสดเดเฮจีน่าจะ beauty pageant ยังเฮ beauty pageant น่าดึงอาธนูมยังเฮอัมจ่อยังเฮตัวaim กิตีแต่บางอาขัดอะหินจ้าจะมิเจ้าเสียเฮงเงมิเจ้าเสียจะก็ convince เจ้าเราเดเฮฮีวางอาจะจะปังเฮียนลังอลีนลังเฮียนลัง elders ลังเฮียงแล้วก็ใช้นมเป็นแต่จะมิเจ้าเสียเฮโมจัดจีโปเตอามาa struggle นะฮะปนอันนุ่งสังอาจะอีตบังอาหิงาอีตบังอาธนูมาอีตบังอาแกนเทยอัฐวาหิลังเกียหงจุดเทยฮัมอหิลวาหิเลฮิจันแกหินาหงดิงโดเทยอิมนาอีจัน struggle จะว่าอันกี่ฮอลโดเทยฮัมฮิช่วยกวยมันกี่ฮัลโลวะเฮกี่ยงเฮก็ struggle นะเฮif you don't put yourself in my shoes you will not know anythingจีน่าจะมิโซเสียมั่วจัดจีบเอาเตะตอนจัดจีบไป discover กิติคุณจะคุยจุยเจ้าเตะกิติโนเมอาจจะมีเห็นมิโซเสียperfect อะฮิปโปเยอะฮิวางอ่ะมีอัธนบนะฮิจีน่าจะลุงลุตาลุงเนียมเสียละมิโซเสีย criticism จะหินจะหินกิปุจะหงดิ้งดอกเท่าอัธนบนะตุกเป็นตาจีน่าจะหงดิ้งดอกเท่าเห็นมิโซเสียจะตาจะอามาให้อาคาเล่อามาให้อาปาเล่จีน่าลาเห็นดิ้งอ่ะที่ขบวอลโพตันอาจจะจีน่าจะมี mental health อสุบอยเทมี stress อปีเท depression น่าจะไปเท depression น่าจะอุตส่าห์มี suicidal thoughts อย่างเขาให้ในนมจีวินน่ะที่ชอบเขาให้เทน่าจะน่า avoid ดิ้งทีมนั่นแหละสักนักให้ในอยู่วินเนี่ยกี่ป้ามาเจียงินให้เละตู้หินข้างตรงจะปังจานเห็นอะไรน่ะประเทศลุงเสียดินดงหอยเมียหอยนับปิงวินประเทศนี้หอยเต็นนั่นซิมเวกิติตันเตประเทศนี้กี่จะหอยมันนี่ซิมเองก็ติปุยติบุกิมเกนี่ซิมินน่ะเนี่ยเองก็ติงหิจงแรงก็กี่ป้าเท่าอินน่ะกินตรงนี้คัดอินจงนหัวตีเขาเนี่ยทุนจงกระใสตายไอ้หิเละมาบ้านนี้หงจานเลยเห็นที่คัดสุยบอลตีงานเลยเห็นตู้จงเฟมินามีสินเดียของตัว more than 40 days if I'm not mistaken นะ 40 days he grooming session นะ EP เฮียงเลยตู้จงจีจีอยู่เห็นที่จะรวมตัวอีหัว context อ่ะโซนายเดี๋ยวหิจิจนนะที่จริงหัว grooming session นะปัจนะ main event grand finale จันฮีEP นะบอลลูฮีหานะสาเปียนะ EP เป็นนะบอลลูฮีนกนะสาเปียนะมันหัวจะลอยความนะสุงาเห็นนะ starting from screening to grand finale
ken aga ha ka sa pen ta cho no mo na sa hebelang mi nga hi ha ka sa pen ni azi cho ma ho in ko pol ta ko boy chungin apung som te le ki su to ti ati ziwin na he chu pung som te na ki to chen hian lang pung som ga awalong le chi te le itang se an ki umzi na la he te na chun mi khat mi ni ki hom bo kan ka nga ade de serial number 1 nu sen nu ko ama ko ana hlung ma sa jing jing ama ko punctual then he ama ding ang ga age la le mi nga cha ha de he te le anom pen che le hung ki su kho ma e choreography e hilo hin bol khama hin he to che ba hin bol ting le ko kilung to ta thanom ta hin bol te lon chu ken ka tha nu pen he ja 4 days sambo grooming ki nei je ken kan si he ji cho loi ho to loi tha ga ki sim midang ho to atha bia hung ki close khom li cho ko hi na cho ke cho ka tha an no men as e ke cho so ta an introvert kan he ga hati a kan chi chunga cho cha cho jet wings a ho kan bolin na course aviation course kan bol ala cha ko na ho sang ta extroverted ti da extrovert lang kung ha ki pi tan mi la ang kung ha din do pha na cho mi zo se social lang a cho ga ki pi de cho kalung lam ta hi pha na cho loi ho ta chun loi ki he khalo hi yong leven kung kheu pa wa pa na cho no ta friend ta kung kheu ji ba keu nom ka sa che chen ama ho ta chun phat ha man khom de cho ka nomin a hi wanga cho grooming the 4 days lang ha bo ki ball pha na cho ki ho cho hang out na di pha nong ka nei pu ve na to ai hon so competition ke cha ama ho cho a khu chi ba ki le kam pha wa cho ke hi ta ka lung helai ka lung helai cho lung hel hin na aji chu ka het khel lo le 2021 ham 21 ham khada e khat I hun festival ki chang chu no boy chu na no pol lam kai na amo hi picnic ham khat long ka chiu hin na tu nin jong ka sai nom pen chu hun committee especially Mr and Miss committee ho ko ma ichi na na te diu hin ama sana bol ta bang win Mr Miss hun contest a jaw go se chuting na organizing committee ho jo se picnic outing na si tabang win tu ko ma zo ho jong hi nei pi kit win ne ti chu ke ya ko na tip na hin te na ji cham ho jong hi lung hal diu hin ki pau min lung hal ki ti jong hi pathinin mi him lung hal the na jong ipi u hin khat la khat tingai na jong ipi u hin masanga chu nume tam le in sunga nume tam le thu bu ya tam ki ti hin na ale to na sai dan chu nume tam ta ne ki sto win more than almost 14 contestant ham khat ne win ka sai khel lo le na no chu mi nume hi atama le hin pitisam competition di hi tin kon ama ki bol thai sa e alo le ama khu dat nu mom pu ye chan nong khu ta mi khat la khat ki dem tu jong cho no chu na chu ti ve ka ti nei lo awang to hi nang zo hi nan sai dan chu tu hin am ho zo si ka ngai in kalung ha le na tin na ive tu cha la contestant zo si hi bon van nu mei phachi na hi dingo ka ging chai na kon na fellow contestant nang winner na hi tan subtitle mu jong umin amulo ho zo si hi ichan ge itabanga encouragement na bol no ma ji chu nang hin nu mei som le li zo sela dinga chu alubu pen na hi tan head of the family tabang na hi in na family ki ti na father tabang na hi tan ja chu nu mei som le li la dinga alubo ki ti la sunu lang pa o hi in head of the family tabang na hi ja chu subtitle mo ho hi han lang ima chamulo ho hi dong le itabanga encourage na bon numa mabana na amo hi discourage ong hi mai thei cho present situation na hi okay hi loser ka hi tan bol ki tong na kan pon ti ta lunggel dong mai thei he na iso hi itabanga encouragement na pi numa ken koloi ni mai si atampi ni mai hi halang pasal long atampi akipa alo ka hi a discourage akipa alo ti dan so ama ho ke ka confident lo na ka hoi lo na ka lapoi atya alungya diu he ka so ke hita ju kan katil kho nom na pen jo ti hi even as it it also depends on luck. It doesn't depends on your beauty nor your confidence ka het nom kan ka sai pi nom pen ta jo nang ho le nang ho kitil kho jing win lang lungya lovin pangche jing win lang tele aban yong nai step try at last you will success kiti ko zui cheute lungnya wen ina ki mo tun thimpo te bol jing wen khat ve lawang nong success tho diu he hi chin nang ho ka ma he sa le tim na ka hin ne lungnya hi win lung se ta lungnya hi ki pau men aji chu alien pen khat din anuya ho an tir kho ti len anuya ho jong hi ki tir kho na phata ji hin na e ding ang lung lit na khat ong hi jin ale hin aban hung sa le hen top 5 hi
ipi question hi hun ki dongin te ta hi mi him chun thil kha ki wo na nei ting le ipi question iki dong pham ta e ma jong ki prepare ji cho aka before 5-10 years back sa chu piti ki sai de ha contest a ku nunga hodi di kun chawang ku nen ipi hiong le amhon min in dong khan ti gin mo question answer amhon an ki ji ba sim tho ji cho ipitin ne ki prepared a top 5 answer hi nagin cha sanga nukmam ai lo le nagin cha sanga ha na sam cái chỗ question cái này cái prepare chỗ hun thu à cái này cái prepare hun à chỗ top 10 cái lần chỗ back sẽ ra có một vài bạn là chỗ hun thu kasim như nghe à chỗ ilut lâu cái hello ya na giờ chỗ hun à chỗ hỏi lại yung là doctor làm mình thằng Haokip thì gì họ cho họ bọn sẽ cái này sim số cái này cái nằm độ số cái kasim mình apa hong nghe phá na chân hun thu cái tông tờ loạt zoom back khăn hong cái tông này ai bảo mà chỗ cái abay ka tin naman Halloween kay lung lut na ta kha lang hung ki do ji na cho kyong lung thai se la cho ka dei pen ta kha kan ki ji la the ni ki pau min a hi le a chai na pe na top 5 common question he ta na hi chi chu top 5 announcement a pat in chu ting le nang answer na ji chaya host in asim do chai chan ge hin public anga video clip khat le an picket tin aban le ki holim ne a chai na lang hin manota te on tun nunga daiji Miss Hun 2023 ako na top 5 announcement from top 10 to top 5 announcement but in aman common question azit to answer api dan sim do chan ge public in video clip khat le an picket do hite The next top 5 of Miss Thadou 2023 is contestant number 6, Miss Kim Nei Hoi Daisy. And here is a common question for you ladies. Have you written your names and your contestant number? Okay. So your question goes like this. It's for the ladies and gentlemen. What is your best talent? What is your best talent? How do you make use of it? I repeat, what is your best talent? How do you make use of it? Nathip na pen, ball tape na pen, talent ipiham, iti naman sa dingham. You have 2 minutes to write your answer. Okay. Ladies and gentlemen, the timer is on the back screen here. Once we say start, you can start writing and your time ticks from there. Can we go? Are you ready? Go. Let's set go.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2. Please stop writing. Next, serial number 6, Kim Dae-hoi Daisy. You please come forward. And please stand up. Kim Dae-hoi Daisy, contestant number 6, answers goes like this. My base talent is motivating, and I use my talent to cheer up or encourage my fellow youth by standing up in a pageantry contest to show that everything is possible if you believe in yourself. As I choose motivating as my talent, I hereby request every girl to believe in yourself. That is the answers from Kim Dae-hoi Daisy. Thank you. The winner of Miss Thadou 2023. And Miss Thadou 2023 goes to contestant number 6, Kim Dae-hoi Daisy. Prize of rupees 1 lakh. Yes, I would like to request Honorable Minister P.M. Zakigan to please give away the cash prize. Alright, Mr. Ibomta on the level end will also give away the cash prize to the winner along with P.M. Zakigan, Honorable Minister. Thank you all so much, Honorable Ministers and everyone. You may kindly have your seat. Thank you all so much, sir. Ma'am, you kindly have your seat. Upload by the door. Alright, the winners, can you have your first walk, please? Yes, all the winners of Mr. and Miss Thadou 2023, I would like to request you to please have your first walk as the winners. When the shortest words wanna come down, the sun's not gonna drown out. This is bright, this is bright, this is who I'm meant to be, this is me. And congratulations to all the winners of Mr. and Miss Thadou 2023. Nunga Daisy in top 5 alut na common question api ivet chao to kiloni ki holim na ban ane nei yote ale Daisy iki holim na no a chai na lang jong hung hitan tin na top 5 common question na ji na hi 5 la cho out of 5 3 chu winner de ta cho na 3 winner la hin zao tang ka te ta hi
นัก expect ก็ไอ้เฮโลอะไรนัก expect ร้อนอีพิธีนักเยลำนัก question ดุงดูยาจ้ะนั่งมัน question answer นับปีดุงดูยาก็ตีนะเกี่ยน answer กับไปจะก็ได้บางตากับคิดไปอินนะไอ้วางอ่ะจะตัว serial number 4จำกิมอามา answer จะหอยก็สาวบเป๊ะเสร็จนะจะเกี่ยนอามาวางอัลตายกับติตันจะทำขัดยอง insecure ที่ใส่ได้ discourage กงเหตุการณ์ไอ้วางอ่ะจะยองเล่ runner สับขัดเป็นกิลันนั่นเตลงไทยเสละกิสานที่อีลอยขัดยองยามาดึงอากิปาปียิงเทแต่เขาก็ได้กิเกลทัดไอ้วางอ่ะจำกิมกันอามา answer นัลก็สาเป็นจะ second runner สับานพนพัดไว้จะวางเสียนหัวตายก็ติดตายจะเกี่ยกับกิส่วนหมดดังนั้นอามาหัว answer จะหอยก็สาจะจีน่าจะเกี่ยกันกิส่วนโลตาจะไอ้วางอ่ะอากิใจน่าเห็นกิบอันพนว่าจะอากิเกลพาโลฮีจีน่าจะก็กลับเร็วยังอเปะน่าจะจะเขาก็บอกที่เปตาตีก็มันก็มีทีลงก็มากันเอานู่นมันกันเอานู่นเฮ็ดได้สิอันที่ว่าน่าจะเกี่ยวอาจจะก็คงกิปาวาลเบสนั่นก็คงเกี่ยวที่เปตามิลีลลเดดว่าจนก็คงกิปาตัวนั่นเห็นกับแบบแล้วไม่ลุงทิ้งตาแนวนั่นเห็นน่ะไม่แฝงตาขัดย้อนนั่นเห็นกิปาปิ้วมามันนั่นกินสัตว์ละวันนั่นเห็นจำกิมอันเสร็จจีนอามันละตานเตนตีจงเล่นลุงเกล่ะจนกลอยขัดอามูเห็นวินาทีทอเลยตินโนมุนาฮิจงนั่นนั่งเห็นกิปาปีนะลุงพิธีกิเสดม satisfaction ขัดนั่นเองนะอะไรจำกิมสักนั้นสาวองค์ก็โดนจนอาบานินขัดนูหิตันเตเซียนนูหิตันเตนั่นตีกินนะไอ้วางินฮิจางจนอาศัยนั่นเป็นนลุงทิ้งจิเล่ไอ้เราเล่พิธีกิเสดีฮะมีดิ่งาลุงทิมเสียนเกลเราจะสุภาพนินงนับปันปีดิ่งนงกะกิงใจมีมกิตีมีดิ่งาไอ้หัวถ้าเราเป้าจำตุกิตีหันนั่งเฮเล่อีร้อยไปไอ้เฮเล่ไอ้ไปไอ้เก่งตีนั่นน่ะจะขาไม่เท่น่ะจะขาเราไม่เท่น่ะจะขาเราเลยนักกิเลสติงเล่เฮนูเล่เฮปูจงนั่นตัวเทเห็นน่ะมีดิ่งาทิลพาไอ้เกล้าเล่ไอ้ดิ่งาทิลพาจูเห็นน่ะจำกิมันสาวจงนั่นหมอป่วยเสียนนัวจงนั่นหมอป่วยเมโลเดียจงนั่นหมอป่วยตัวไฟฟอลเสียงมันจะนั่นนั่นหมอป่วยเฮเล่จูรี่จะมีทุนมาหินเฮลิไลตังบ่มาหินอาบันติงเล่ขัดหมอมวยนะปูลุนเสกิบเกียน IPS ปาจีนูหินนูไม่ขัดล่างตัวแกเฮปุยจัดสินอเวดุงจูยาจูหุงจูอหิทาววินคนมาสันบายสันเนี่ยนั่งจูกังปุกปีโฮสนะหิมานาจนปีจงอหิดีปุยอะไรเล็กสัมกิมจูอาทิเมตยาจงจูสแกนนาจูอาลุยฐานจูมจงอมดีปุยจัดสินอเวดุงจูยาจูมินจัดสุนมีพลังเสเลยเฮลิไลตังบ่มอจงมิสinternational หิตายนะอ่ะหมอจุนอันสันปีจูอคุยชันดุงจูยาจูอัพพอยน์เนี่ยจะใจอีน้องจัดสารในเก็บปังค่าหินจัดลุงทิมตงก็เทกูพอยน์ทำจ้าบ่หินนะอะไรละอัฟลูฮีอีพิธีจีมอันสันจูอัฟลูฮีดีนันดีลอนติมินอภิดุงจูยาจูจีหินนั่งอินจำกิมโตเซียนนู่นดิ่งอันนั้นในเก็บปาปีแล้วนั่งนั่นสันค่าลงฮีประเทศนี้อินว่าเกษตรบังไงมีลุงทิ้งหัวอินวันนุยลิสิตอลูดีเฮกิติตบังไงฮีตู้จงไงฮีนั่งอินอีหัวมันนี่ปุ่มปีสุงีในลุงทิ้งเนี่ยนับพัดจีเล่ในร้อยหัวโหลดทิ้งงานในเกียร์ละโหลดทิ้งกิติแล้วหัวรู้เสียงจ้าเนี่ยจำกินเนี่ยเสียงหนูจ้าโหลดทิ้งป่วยกติในเหตุผลนั่งจงหานั่งสางจุงลุงดิ่งานในเกียร์ละในกิปาปีเทียจะจุปทีนินในกินจัดขันละมาฮิสางานตุนอหิติจงก็ใส่ดอกนู้นมินนะอีปีฮิเลเอคิโอลิมนั่นฮีอาศัยในเป็นนินหุ่นจงจางฮีคอมมิตี้หัวจงอาจงกิปาทูนใส่นุ่มจงก็ตาใส่เนี่ยจีจูคอมมิตี้สุนเลจานุมละว่ากุนวยได้นุยละว่าหุ่นเฟสติวัลโหลดเห็นนั่นเองสุมเลไปตั้มตะเสียงสเตซ่าอิจัดจีดีฮัมนะที่จูนั่งเล็กกินเฮตตะปอยคอนเทซ่าอิจัดจีดีฮัมไอโลเล่พิธีกิจดัมสเตซ่าอิจัดจีดีฮัมซาวน์ละอิจัดจีดีฮัมมินสุมีin terms of กรูลาสุมังเห็นนะอีโซโดสีหิมินหุ่นเฟสติวัลโหลดเห็นได้อามันหินหุ่นเฟสติวัลโหลดเห็นได้อากิมันนั่งจงอานุหัวนูไม่จับปังไอ้เราละกูทั้งจับปังเมียร้อยหัวดิ่งไอ้แพลตฟอร์มเล็กตาขัดหิจิจุนนู้นลงหุ้นคอมมิตี้หัวจงไอ้กิปาทูน่ะเซลล์เละปากลงน่ะปุ๊ไม่เที่ยวเห็นนะหิจิจุนหุ้นคอมมิตี้หัวจงไอ้เฮกิปาทูอิตาบังอันน่ะเซลล์มันไปอามาหัวก็มักก็เซลล์นมเป็นจ้ะอามาหัวจะอาเกหัวยองตัวเฮก็ดรีมfulfill ดีอย่างนะก็ดรีมเฮก็คิด chase ตัวเห็นจะอามาหัวก็มาจนเฮจิอัน create ว่าจะ platform เฮอันเซปว่าเกหัวเกษตรกติบุญยุทธ fellow youth ทว่านะอามาหัวเจ้าเสียขัดเจ้าทนบนัดดิ่งอ่ะเฮจิอันบอลว่าอันลาเทียว่า
hin la thei ki dan so participate hin ball thei wa ama hole ama hoyong encourage hung ki ball wa he che ko 80 se tham committee ho in a inspire a motivate dan wa ho ki ki la chi e tai a je chama han chi a create he dan na ama ho youth ho agel kho na je wa ti da bang ho ki ball dan in ken ong ka gelin ama ho a dream a fulfill na ding a aim o ki chase thei na ding o tele ama ho le ma ding alunggel ta o an ki sei do thei na di platform yong hi in tele ama ho a talent showcase na di platform khat na hi in na hi chi na ju ken committee ho ka ma ka sei nom pen ta ka ki pa aval be se jing we nang hon chi hon po lo nang ho je ta je nai kyong to a he ka dream fulfill a hin ka dream that I have been always been chasing to I can na ka mu hin ki pa ta ka mu hin ji na chu nang ho ka ma ki pa thu ka sei nom na pen ta chi he tin kan het se ki pau min khang dong chapang cha na hi in 21 years starting in nalu hi ahoi ma jing in maba na hin Air India moon lang phat na ya hi jong le beauty pageant line to thu ho mo dong hi pu in na boi na dong ima cha di pu in maba na hung lol hung dong jing in lang gol hang phata hin ki muen lang gol hang hoi ta hin ki mun lang awang jinei na hin ong nu ma ya ding a he jinei phat dong ma hi in 21 ho to nai sai nai lo hi in to hi na to na tham na bola ai lo le in sung family chom khat na boi pi thei na lai na jinei ting na chun mi an hi di ta ni chun na phat tam ta na na nei na lai in hi chun anyway congratulations once again tu nya ding in I chodim na ni chan hin chai tin aki ting le state level ham north east level ham khat a lol hin na nei ti long le kan invite ki tho di nei in na zan la aki pati la chu I hung thei lo ding ta bangin na hung ki sei in na ai wangin a phat hi nan gel in nei le ibti ki sei ri ham phat man lu ta nin pi na chung chu na hin ai thei lo di sa khat zan la nga ai thei ding a nan sei ka ki pa na chung chu na hin jing ka nong on time chan in hong hung kit nei le nang kala ka pa cha di hin mi si midang koi ma sa om pu in ma ba na hum kha le hin tin in future na but still tu chan ge hi the past 6 years back na nang ta bang hi experience ka to kha lo din nang chu a ki pa thu ka sai pa cha na sa pen ka pi ta ke lo ni tu ne ding I kheulen hi san na sai to daisy ki pa min nunga daisy Miss HUN 2023 to ki haulim na nok ta nei win ama hi chapang cha hi wang ka pa cha na pen chu zan la tok swa ding ai hi phone ka bola hi ahung thailo di ta banga ano ma hin chi line hi pul to boy chung kanala sa hin boina ka nei ka hung thailo de ti tai ahung thailo wa le ahung thei kham chi bol tan te ta kan ge le hin la aman hi ta bang platform a hi lo wa le Kuki Talkshow a hi ngai lu na nei ta aphat man tam ta hin kai do anu to apu to ahung zal di in ama chunga jong ki pa thu ka sein an ki ron pi te ni chunga introduction ka sei bangin apui anu to apu chunga jong a velin ki pa thu ka sei ki din pa sat na sang pen tu chunga ko na hi mabana good imanu hian lang hun hi han lang any beauty page na Mr. hi han lang miss la ho zo sin good example ai nei di chu daisy hi kapi num pe nei ji chu aman min ako na hi agel ko na chung changin time hi kitu zanin ke sangin anafalin na hile chi hi amadinga ama akunin good example hi su keutin min pung soma tila som la khana hong thuna makeup ki pala baro langa ki pati hoi bol ta pote ti ama akunin good example hi te ti hi ka sei nom penin hi ji chun muntina ICV Kuki program Talkshow anve ho hin lang chuting ne YouTube ma foreigner Israel gama ka so pi ko ka naw hi han lang kaza kanam chan hom pi hi han lang Australia Singapore any foreign a hi lo la outside Manipur ho zo si na bon chawin nila pha